Okay, yanchiawe na yama wa kwaba MPM ewo yen studio kesi mu ha. Aha, the studios of GH Live. Na yawon krabata ebi etise on the pitch. Eda yawo krabata etise Kizito Sports. Na ene anope wi anwumre we anwumre de di rem echira no pa no. Ena yede etudwe eno Asante Kotoko ahembobo ano sports. But enya no quick one yen sebre on this particular episode. Both Kotoko any house in Yana Berry, Nkugo ne de Aba Ediama yen darling club Asante Kotoko. Going forward, Ediana Esa yo any home croniba. And see yet to an him ever in previous episode no say Otum Ford now say to Yadiana to Efri Kumasi to Kwan Kakra. Nano Adana who say or did Jatawi Mishana Copium. Or be a friend is South Africa, South Africa High Commissioner near Dimpen Fukushia Noa. Ejuma dia udo pi enanana edie ene adema sisi akra your last correspondent check enanana akurem was Santin Johannesburg na enye kroketwa efepa yura train asase ase ne de ko Santin ho offer some jona mu nyina ewo ayi kama ewo ho a enye fedi agro nya no ntini atena se ne but the pese echi nyina se ya de nyina nya medru kumase na ebasa nso a ye record na chi eja empanyifo ahodo bi say omo enhwetwe Asanteman Traditional Council no ena Kumasi nyina nana bantima hene ehwe so ena this time around Asanteman nyina all konso odija na offense hene menti sa na tie atwetwe sam ne de of Kofi Badu nkwala wona se oni omo ye adwuma de a omo twetwe na omo redi ne ma ma no nanso of na twetwe on ahead of atwetwe a of Kofi Badu mo so hwa ma ne ma akoso enti ubehu omo wura mu Kotoko training grounds. Now, the long story short, and it said right after Sir Kotoko Sha see Lusu to Adriana, your board draw more de penalties a year, no. Almost shall see a friend penny for being in common 1-on-1. And now, proceed ye Ebeshia players, no. Kotoko Lusu to hearts of folk, and run also, Omashan Komana say, Ama Aqua Nimua, and then so air kakra air banti. They say, as usual, the same approach in young cancer. With all due respect, the same approach in third year syndrome media in your remwa na a rem sa approach na enoma remwa wamo ede kwa niema ekoso but the ever can say Kotoko sebe yenka say mediocrity nti yentina honom na yen celebrate say has a share ba akonya hwe no last home defeat Kotoko enyaye was 11th April 2024 brand ani nso atreman airborne under maso konado mu 2-1 and afin so other loser in was in Obuase, any Abrankese. And before us, folk cry, Ebe will near about 25 games unbeaten, and yamu 20 wins, and yanya 5 draw. Obianka sena yenya says Bianco Fiasia, Yanam says, Jinaso, edition Yemayi, but Momayan Toyabo, na yan Tobuba Amphia and see Anquan, Yama Biahodua, and some fata. But I am rum. Na first exclusive awodua eba no kakra yensa kan emount of Kofi Badu any traditional council mpanyimfo awodua ka ehwe akire no komo kakra frimu eba ye any ade nyina no yebo modern na on this particular episode Sports Time locally accepted, internationally approved. One also ede kakra atudwa ameture ede kakra atudwa ye de honsam ebema na kakra bobo ede ba ni nyina no ye de ama quick one on this particular episode. Sports Time Locally accepted, internationally approved. Studio present inside News of Ghana. Sports, more breaking news. More breaking Locally news. accepted, internationally approved. Subscribe, share with others. More breaking news. More breaking news. Around the world of sports. Subscribe, share with others. Okay, yada say share with others. Na yemfan sempano and some more. And to say me didn't count two and my Diana Stars Kotoko free mono and Commodore Corso Emma young kind of circles leadership nibi ekoi any of a Kofi Badune and Penfao Duaka Edin Como na dear ne Kotoko how Omo a train of kakra and Penfo who in the bubre. After Sahas she Omafre old players nibi. Any been sweating como a room ama supporters front and also a realm circle
global mpanyimfo nso mpanyimfo no bi nso awram ani omo edi nkomo kama omo edi nkomo past management bi kra nso atoboba edi omo nsa agibi asie ama nkomo nso edi afa so no ekoso. Aside that, management of Asante Kotoko enso awram with crunch meeting na bewiye womo edi nkomo kama na mpanyimfo nkoma yensa aka free manhia ahembobo ano ne se Ofakofi Badu ni mpanyimfo atena se solicite obia oben Kotoko currently a view na oma kambo matechre no ade ato na yewura na say tuba bedura na nyankropon di afofi no bedura na say to mo bo abane na oma nya bi di aboni yi se yewura ukoye ne se ni ne siye na emom ya ante ana yanso ato aso edi dwuma sei na yenyaye no chechre boa kakra yenyaye enie ntie yewura una nyansa nyina eko eba beso yewura wadama ichie so ndaye ede na abeyo no adama wa ono nso asolicite ne de afa ho atiti bi afrim. But for now you betimi adi nkomo management akoka omo ha omo namu technical staff ni bi nso kra adi nkomo but the yetitie and say most likely say be a board setup ebetimi aye adwuma, board of directors setup ebetimi aye adwuma na ebia oma fraud the 2 million she board nsa na board ayi nipa ebia omo no mbe ye adwuma as usual nti 3 year syndrome na akofa dia bay nti omuremu a na board no omuremu no mayi nipa ko a ebia omo yanka se omo to aso any current management ayi adwuma na bibia timi awie peye na report no kwa say board no nso ese ade nyina na apenkran so betimi apie mu bi nti it means it might be a new person altogether and a bit to adwuma no so say yebobo mo ewura mu manhia efficacy no fakwasi apia mo nso wura mu bi ekodi nkomo na apenkran mo nso wura mu edi nkomo the whole host of a lot of people can be o Asante Kotoko and wura mu edi nkomo a eno nso kakra etwa edi go ewo mu nti nkomo no de akoso the eso mo yobia nso mo ayom panyufo adidi di nkomo but current situation betim the mighty influence they want to try to set up the structure. They would love to set up the structure because circle company for before after Diana lose, they talk about structure. So structure. Even management need be cried to say additional structure na. Moreover, we share simultaneous equation. You did tear free my mathematical setup now. Of adegwami mathematical adegwami na baba bi sisu sampa esa burden na bikuko okomia mia na bibia etimi ywe nkonimdie so nti this is what we know so far from the meeting to dwano yentimi nka se details ni nyina na de ama no but kakra yensa aka afri mpoma achi enene ye de to due sefata se onso tibie enono nti omo se ne MC no MC a check kakra interim de ya ne no kwase chepi bara che mfie miensa ne yewram no nti kamia ese wote se abujen ba ama adencheche kakra ba ama nsesa ba ama ne nyon ba ni nyina subject yewra na say to ebetena se a na ne tumi mu no no ankasa report ne chese obekọ no na enkomodie kakra koso a o kekan yema abom bene nananom adi nkomo edi afa yetim ho enti so wohwe mu a ye oba na esampa obesi ne nua bubre enti in about couple of days weeks time there Kotoko ye be hu ewura season no asi ni trase asi bo so awie moreover season no asi bo so awie enti ye sremo mumie nya abotre na ye nyusu this situation ya komi enfan restructure niema as usual ne enkoni ye now after here mami come anim technical bench which is coaching so nkomo course so ewo aniemam say na den na moma crutches of azito koye papa no question bi say imu ba kono no no say oh say na wo fa azito na mpukra na tender in resignation no so say sikatua bi am no so oh ene eye anyway say sikatua ka bebre bi am ya na ne ha dwene o eti asefo no mpekotoko ka dia eye na mohwa ade wakai omo maka no of a prince who's no betimi aboa nkomo na bi na ediko no obetimi aboa nyame anim vote of confidence na wo fom nipa dodo na mpo a
a call is name no mudin komono offer Prince Owusu vote no na wo form e wo mpanyimfo anim to offer say obekọ ahomegye mu e bia enhye da anya yi enti omu didi nkomo say hwan ya enom say krachi ya ye friend ni say CK Akonodin pie mu ho na CK Akonodin pie mu no omu say na so on dey o engage one krachi bi ye adwuma is it Bismarck Kobi Mensa ye adwuma o go Manhyia Kenya na ono dey enom say ono Kenya no wan sign contract dodo so sign bi say afe ne fa ebi kura omu ka sem infam you no so na say na ya ba wiye na ka tena santima hia na say na obeba no say no ono omu so a discipline and no proactive poki crowd dey ni bi enti omu bo ni din na dodo na so nkomodiem say sike dia na ententam dia ya mia ni merry go round coaching no doso e wo Ghana as a recycle with all due respect doso enti o sa akofa na enra de na bia na o sa akofa enti senya sike dia it should be foreigner, it should be a foreign coach and papa ba ko say na ye fa foreign coach e de ama e bi as management sesan beba and na board setup beba na nipa kro ne ba na say board no nso ne coach no nye loggerhead and na say omutiri ekeka bo me obi say waka sam o nti say ya we ka na we aka enaja all hands on deck sinedochi eno mukeka bo mu sa nti say coaching so mu bo ne ban yakase abo bibi ban a chese mu si ni policy ho a ya anwie chekere to ho no ene se bo ne ban e kyane ato aso coach ho asem eno no nti mu bo ne ban omo discuss Charles Komla kono ena after that nso Bruni Amado omo se na se nkwada omo ya ade omo se omo ni bo na ade enya nya discipline mu me mpe coach ene ohwe na nim kura te se of amede ndop mu na no ho popo ene bi se ampa nti coaching no it's CK Akono name locally mentioned na inosadepa na amuti ni din se echo circulation no inosadepa de ono ani din sa cancel ni din ni mu because almost after so yeah wonders for wow stars no division 1 nka Europe nka Middlesbrough nka Coventry City omtumi ma premier ontumi ma banti madwom ode nam edwom kitenkete after so de wow stars yeah nyedo ano eso ontumi ma banti madwom eno ne nam mfichire market anti omsi dabi Kotoko pressure no okoya Kotoko player akra bitimi aka chenze na o free division 1 na obema administration na kofa nsem bia banti yempu obi ani mu oduru ode na chirije ban a etimi ebo ban ejbo kwan enti enosa de pan de ono ano enos no kra twa de panum ansa na meeting ni ba wiye CK Akonodin ene gina tentemben said de obetimi aye no ebebo Kotoko na broni nso edin abamti it's either CK or let's go for mainstream white na omra meben de dopo na bibia nkoso eno enkom enonom now technical bench o si ya omunim omu fit de ombeye no of a Camara goalkeeper beje na home kakra ewo ye next match say bebo me no de yi eniyade unim nyafe na ni nyina nse omoti amanfo nso nsam kakra say of a Camara eso oje na home nam so wa bre ono kwa on sign renew the contract inti ade no mo mfa say season na nyasi ni chance awie omo mfa gidie enhye krachi a ye friend say Aziz Haruna Dare mu na onya na confidence level kama inti no nso nkoma akoso nyame di adoma Tuesday na ye kan say recovery no ebe shase kama na bibia akoso na o ma recover her so meeting ne young apostle akopostola na apostle bibia awie kama nti so far the nim free Manhyia hembobo ano kakra edi ato anim eno no de nim fa coaching ho ene edi ato anim de nim efa team no ho so my down fine but over down ampa eni ade na mpanyufo ni ba ko ekam nse omuka so na we de say nka mo twen o na nka afinu nyina abobo mu ba wi ya the season ni ba wi ya na nka mo ja zito kwan ankeye na mse okọ na mo we no efoforo papa ba ku say oyefoforo na no mse odabi ona ne kana be de eche no say na be de eche na papa panyina akọ na be de eche de no de say ne enti na enu na egba emfa wiemu papa ba ko enti sa na koye enti abusia de free mu ba ye no na ya wa ebi nchenchen ebi abebu ebi e kasatome ebi ye kana say
fa be wo so nkom ha nti sa na tie be ha nti wow digest it be free mu a na wo hu se de nsuanso esi konti kamia ye se nti san betumi aba nti eno nso eno no wohwe mu a de airco eno no see ye se ka players bi se ye pam players bi ni ade de omo pese new we no and ba be take charge coach some we are I don't want to use say we are in a turmoil, but the situation a woman say and a hard drink, to be very sincere, situation a woman say and a hard drink kakra as a ya prayer who decision making be brave mu and akofa we nyina aba nti ye behwe na empanyufo eguso a solicit for views no send ye beyo na bibia betimi awie nkonimdie so edi ama Asante Kotoko boboko no yes era na say to said ye meka ye no Kotoko ya na ya na no adakra ha se hye na trend say was Kotoko ya na egumani ase yes no so de ampa era na say to kan ye Kotoko ya na na de nsamba ye de ye ko tu no sa e kan sa nti ye hopu se Kotoko ya de ni munyam hwebeba na Kotoko no ya ha na nadodo ha adwene pa chi ya shamo mo amo mpaebo pabo mo amo ne amapaye no monyo chama ya fa hodo a mo so mo circles mo story ni ate ye de da masese mo de amaye akwan ase ha ase fa so be share no we the next episode and no se tenase a ye de beba na esua mu ade has a bio fortification pa na nya agro kra nti e be sua mu ade na aboa na bibia edi nkonimdi aba nti me betena ase anwumere a ene na pia o me de iramu ede kakra wa hembobo ano sports kwan so ene somuma o update o coaching ho ena players no so sisia ne de ebi contractors so ebi be call ene ade ba mo twen ama decision making no aye conk say board set up board no de ne etepa eye ade bi a ebeboa ene administration for no board na ne be collaborate nti as usual last na resa na yes aba bisi su biem no nti sa na akoyo yeba na yeba next episode no the serious stories make headlines for serious people ebe bro na bibia atimi akoso wa no ha GH Live Studio.